bagurikira igare ngabo bamaze gukata bajya ku kabindi basigaje kilometero ya nyuma kugira ngo basesekarane ku Kigali Convention Center. Reka mbabwiye ko etape iri kugenda, ariko kandi tugeze muri kilometero ya nyuma tugiye kubona amatake ya hato na hato kuri peloto, kubera ko ntabwo bagomba gutegereza kugira ngo etape igende uko abakinnyi bakifuza ko byashoboka. Ngayo Da Silva na Araya mwatakire muri icyo kizamuka cya nyuma kugira ngo Da Silva umudepoze, ubundi uzamura amaboko hano uko byageze kuri Enoke Mulbrane. Araya na Da Silva aramucomeka, agomba kumwataka inyuma muri sprint ikomeye cyane. Araya na Da Silva atangiye kubujuka, ariko peloto yaje, ndabona mayo jaune yaje na Duarte Marivowete bagiye kudepoza Araya na Da Silva. Marivowete areba inyuma, Araya ataka, Araya watinze batakiye mu cyo kizamuka cya Convention Center. Araya na Da Silva peloto irabazanye, quick step ashaka kwisubiza, quick step yo kwa Patrick Lefebvre. Araya aramwataka, Araya aramushiririza, ahita aza Enoke Mulbrane, Araya aramushiririza, Araya kucyuhindukira, ahita amwataka imusoke peloto. Enoke Mulbrane akurikira, Enoke mwatake, Enoke mushiririze, Enoke komereza, Enoke amutera sprint, Enoke aramutegereza, Enoke amutaho, Enoke micyubahiro yagusabye, Enoke mudepoze, Enoke aramwataka, Enoke Mulbrane, Enoke aramwataka, Enoke urakoze, Enoke ndagusabye turuti inyuma, Enoke